Ya ami banua zo aya, ya somuso tede baba sovavua tede ami bawe amoi fena kiriso ma ke ande. Mawai ami fefu ya ahovu. Ya fau kemi lovalangi. Datau vavua de da vangondasi Yehova, datau musoyo de da bava malua fasumangi ta ke lovalangi da tasuno ia manuno ita moro bambuku zinune. Numero otus yola rua ayati sara irugi ngawasi eva dozi ita fefu. Sangori viso ke fauri awasi nama ide kena mate salai da Yesus datau no gede da baba ria vesa baba vasambua ke lowalangi muzizio zato no wulo ita badae badai lowalangi ama babadai nononia Yesu Keriso babadai gehehani amoni fangori fida habadai Yehova sino mombai banua siawa avedana famakauda andesa sile arara sila abele-bele baya asoge ke dalam kemi sebuah sila itu irege fahena melete faigi zoroma ande asile oroma soromasa bale arara basile oroma ba irugi zila itu. Haleluya. Mangande ita he Yesu Keriso onolo walangi mani amoni sinduhunduhu vamasuno bamalofola kemi deime meno helinda aga fau masime sitebai masuleni etehe te fakau bamate nda uga yawa barefa enaga tulenda aga ke nama no taga bango aya fangailasi bafango busi enaga aurinda aga akhesi dedeu kema mesam bale lemai lama faluazi sekina leya uga beredae behe ma tua bafa bele moroi bazorugo ena tola ma falua ngavale zi sehi bagulidane ande fau ke ma babele enda aga ehame bapa malua halewe fangu masie bahalewe fangatule bagulidane ande bere Yesu Keriso so aya ya aga sauri basifau ke nama bapa matere ave gehehani amoni ya duhu muda dau zato manuna ita moro bambuku zinuna numero otu alunga flasiwa ayati sara mita bufefu tatengeni Ya iyalah
waso taro mali lowalangi si fefena tehale moroi bazura dua moze faza telma flarua ayati sara irugi ngava si fele eva imane taro mali lowalangi bamela ila sato arere moze vangavuli moroi bahili lahurufai ga aroni balamane khenia labu asoga kheda lowalangi sovavau fenada le sama ila hadia zigena niha ande moze ande sangiheta ya itabadana misirai bai mane khera aroni miheta zairu dalinga ana ande badalinga wo momi babadalinga nonomi matua babadalinga nonomi alave bami ohe khegu balaheta zairu dalinga ana badalingara dozi bala ohe khega aroni bai hale badangara ilau vahe ibalie ono zawi ni fahele bai balamane da elo balangi mia ami irono gizara eli sangiheta ya ami badana misirai bame ila da aroni bai fazehi na hava me sumange fenania bai fatenge zi awala mane mahemolu telau govasa ke Yehova bamahemolu balahule wongi bame sumange ni tunu basumange fangorifi bamudadao zato manga bamamadu hadia ia bamoso ira bavolaya baimane Yehova ke Moze labu ai mitou no asailungu banuau ande ni hetau badana misirai no alio si baila rei lala ande ni fakoigu khera no la fazeki khera nono zawi ni fahele bano mangalulu ira khenia no la fosumange banola mane da elo balangi mia mi rono gizara eli sangiheta ya ami badana misirai bai mane Yehova ke Moze uila saai wanoni hasabe beredu ini ha ande babehei dosa ai ena te sauvenugu khera ba ena uhori ira ba ubali furuge soi sebuanda uge ba itandai ge i alesi de lovalanginia Yehova Moze imane he Yehova hana wa mufenusi bainda uge bambanuau ande ni hetau badana misirai fa abelau batangau sabee ande hana wa be lawa dania dava misirai bapa matere silesehi heta ira ena ibunu ira bahili ande ba ena ihori ira baguli dana alesi venume sabele si bai ande bahana namangesa dedeu bapa munu ande niwa ni fatere bambanuau ande tere tedeu genoniu Abrahamu ba Izaaki ba Izraeli bazino fahelu nda uge bakheu bazino fabu oya dania mauvumi tiba devi bambanua siawa batane ande niwa egu ba ube mauvumi ena khera irugi zile aitu bamangesa de Yehova bapa munu ande ni nia ni folau bambanua nia ande manuna ita morbam buku zinuna numero 20 ayat sara misuno suno zoaya Yami ira talifuse natawa lehore da batalimo ita basiduhu le badededa natau baka hore da bale fare ia bano satu le ia fai fa ke da hore ande ihau ge ita ava vai heta fefu zile atule ande da mo ita fena lowalangi si fau fangi dengi de ba vangombaka hore da mozizio zato mangande ita he lowalangi ama ke masih so bazorugo lowalangi sebuah faumasi basi fahena faha ke dede no oya hovu-hovu mesi no
sino falukan da aga. Le irai atage da uga bava mondongo fangandema. Fa hari-hari dedema bale irai aho vanolomo ya aga. Ewa aisi mana asese mafaluazi lo masi da uga ba asese mabusi dedeu. Asese masava guru samasi no honogoi bava nga azekhi ya aga samasa. Asese gei le badedema vanuturuma ba fanuturu lala moroi bage hehau ni amoni bologa dedeu kema ya aga ni hase bahore ande. Elo valangi umbu hovu ba umbu ba ohahau dede. E fa kema fefu ngavale vanavema oroi sama babohoni va orima ba kenono Yesu Keriso sangorifi ya aga. Mangande badede sama sana fenalo valangi sara irugi 2 menit. Akesi dedeu kema ama babe ai fa kema horma ande ma afefu ya duhu. Fange fahore saha ketede Yehova base buat tede e bolo si bai dedenia bano obeve si bai ia leni benia dali horeda baleni suleninia keda olalewada si mane faha kedede nama nononia si mane faha kedede Yehova zangata ufi ya ia la kemi kelowalangi siawa. Zato Fombaso taromalilo walangi si mendua tihale moroi bazura fama elee faza feleziwa yati eno irugi ngawasi fulu imane taromalilo walangi baurongo bahule lizato bahule ve goso-goso ni dana sebua bahule ve ugu-ugu banua sabele-bele lamane haleluya menora zozo aya lo walangi da ande sama tere fefu hadiah ia. Datau musoya dededa, bat datau babwa dededa, bat tafasumangi ia, meno irugi valewa nono biri-biri ande, ba meno ifaane ia ngambatenia. Bano tete kenia, ena yonuka zinduhu muko safusi, sihaga, muko sisehi andesa, baya ia batuleniha ni amoni ande. Ba imane kegusura. Yahowu ni kaoni bavalewa nono biri-biri ande, ba imane kegu da lo walangi ande sinduhu. Ba utuhi dana fenagahenia, ba vangalulu kenya ba imane kegu. Boi, aveu enoni da odo, ba ave dali fuseu ande, si so famaduhu Yesu ande. Kelo walangi angalulu, famaduhu Yesusa, baya ia geheha vama ele ande. Yahowu zamonono tarumalilo walangi basame badedenia. Ya dae tebe kedaginete bavoloi fasembata kelo walangi. Ta osamuzai ge wamee fasembata si fefena basimanege izi mendua ave zi medelu
Fauma fasembatan ni ovuloi fena sanandesa ba pembangunan rumah dinas BPHMS BNKP, babambanua ni hakeriso si fau ibadah muribanomo, tola la faema fasembata, basken barcode si soba monitor, mazui la transfer bar rekening BNI 46 BNKP Jemaah Jakarta, basi ofena ua data funundongo lilo walangi me imane, mi ofenaya mangalui banualo walangi ande, ave vatula dede ande khenia bate be nene dania kemi da fefu gasa-gasa va me sumange fa sembata kelowalangi manuno ita more bambuku zinuna numero 258 ayat isara irugi ziefa no oya mbualau khegu. No
Da tafasawa sembatada ande fenalo walangi muzuzio ita fefu manuna ita more bambuku zinuna numero 2 ngoto nenga fulasara ayati sara 2 baene ya e zumangi. Mangando ita. Hi amalo walangi ma amasoaye aga Yesu Kristo. Manganda daga mga maangarafili mu bajiru lebongi adai. Babanganda soa gele fa umasimu bafai buada demu khema. Sisami gufara no roroga da aga no arewa daga balala citekiko no roroga fefu halewema. Paya dano ulun daga banu moma suaya. Noma uroi game ela fasambatama. Tema ia suaya. Uroi baba khededemu. Ena sitobali fangimwa banuau. Khususnya babin KP Jemaat Jakarta. Mangada gidaga salahi cukelola persembahan itu. Ena bekenya wa tua-tua. Ina tula mo guna iya si faudu baba umasimu. Yai gami lamande suaya. Ma be iya masyarakat badino nu Yesu Kristo. Ya aduh. Udah dao zato. Ia dae TBE ginete fasumangeta kelowalangi kor atau vokal group moroi balingkungan 5.
berjalan. Bukan dengan kuatku ku melangkah, tapi percaya akan anugerah-Mu ya Bapa-Ku. Tak pernah ku rasamu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah kau Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku berjalan, bukan dengan kuatku melangkah, bukan dengan kuatku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku berjalan, bukan dengan kuatku melangkah, bukan dengan kuatku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Manuna ita moroi bambuku zinuna numero 8 nang afla telu uhono ke sibai dedegu. Yesus
iroroga demi awa gera erami. Fa wahau ande kelobalangi sabele ba morba gera erania fefu ba kekeriso Yesu mangande ita. Sila tebule wani suno bani folake mindauge ama bazorugo. Me ebua sibai dedeu baba aurima bongi maeke. Mele efa male baba nuturu ya turu lala ke ma zama sanandra aga iregele elungu wa aurima. No oya mbualame, no oya hobu meni tema zama sanandra aga. Bale sule bajo tarainda aga. Ha masuno de me ba malulu wa aurima to bali sumangeu bazorugo. Da wasonga tande fenau ia dai. Ba madena ba utima. Ya malobalangi ma. Ya dae o masinda aga marongo daro malima. Sito bali zui ba aurima eno soma. Sito bali fangabelema baba malua soma sinda uga. Tolo ninda aga. Bokai dedema fa belege hauni amoni Ya bali dedema ande. Sino amai dolatan ziseki. Irege na eva zaibe dan nema daro malima ande. Basindu duhu mo aurifa baba aurima badadema. Ande vevu zedena mama bukai serai rama. Baba de Yesu eva bali ba aru baba aurima bahebana hia ande. Enoni mesedena ova kake. Be eva bele bafa tua bajotarai da uge. Bada Yesu no mangande da aga. Ya duhu. Taro mai lo balangi sinangnya tangi renusi zui baji ke ande. Teale moro bajura. Matai ofaza 20 arua. Ayati sara irugi zifele efa. Matai ofaza 2 arua. Ayati sara irugi si fele efa imane badai. Bau mede Yesu amai dola zui ilau kera imane. No fa hili iram banua zorugo ande razo niha. Samango walu ononia. Bai fatenge zabuyunia. Babe hete baji hoku mauni. Babe amai babai lewa. Bale ede namai ira. Ba ifuli ifatenge zabuyu beu. Mimane baji hoku mauni andre. Hiza no wasibai ke andre kegu. Erebau kegu bahadia ia gurife ni a atabe. Bano tumaba. Bano abai fefu hadia ia. Mitabu babai lewa. Bale badadera. Mofana ira sozi mai banovi kedia. Basozi mai maniaga. Batana balarau zabuyunya ada. Lao aya ba labunu. Bamofenu razo no mege, ba ifatenge zarata dunia, ifafakiko zange andre, ba banuara, ba ifatunu Ai fada ba imane bazabuyunia, no asamu lau bai lewa, batenga sinangia mui ni kauni andre. Mami ai baba bali wala lamisa. Bahaba ato zifaluka ami. Mami kau ni babai lewa. Mamai balala zabuyu no mege. Bala ozaraga fefu zifaluka ira. Si seki awe zile seki. Ba afenu niha si manga naha vai lewa. Bamemai baulu razo. Baba maigi si manga ande, baila zaman sabada
sila baru babai lewa. Bai mane kenia hele. Hadia ba mai yo mo badai. Bale baru babai lewa. Bale hete nia. Bai mane razo bage noni. Mi bebe kahenia batangania. Ba mitibo ia bazo gemi. Bai rosi bai. Ba fege dania badae. Ba fatangisa boha. Ato sani kau ni. Bale ato ni tutuyu. Si mana daro mailo walangi. Uwai tafefu. Yahobu. Salom. Tuhomigu bazima ke ande. Yaya dae ato sani kau ni. Bale ato ni tutuyu. Sebagai ononiha yami raama iraina. Noto ele mano biasa baba malua obasa. Ma baba malua tome sebua. Bahe faile wada ma pesta hadiah mana itu sudah biasa sebagai orang Nias. Bahkan menjadi hobi orang Nias itu. Iya. Karena itu kesenangan orang Nias yang namanya pesta, itu senang sekali kita. Sampai nabakeda, hewi imo emo, yang penting pesta. Pesta sebu, hewi ina ini visa vevu adia, ya, yang penting wei pesta. Alua kobasa. Tatu baba malua obasa yami rama iraina, balakau ni vevu zotoi-toi. Awa bakeda si tebai muau. La kau ni vevu dalifuse. La kau ni banua. Bago basar. Batatu yami ramana to hare vevu dome andre. Ba umuso si bai de zamalua obasa. Bano ivano vevu ngabale zoguna. Biasa ononiha sangat senang untuk memberikan yang terbaik kepada tamu. Tatu bakeda pada zibibabi, kata vele. Nola sedia kada. Paso sumange. Ya. So sumange, labe sumange baniha. Nola sedia ke vevu da. Tetapi naletu hare niha iba kobasa sebuah adu. Tatu ide de zaman lu awas. Warumani saai da balik. No saai arara de degu, no serius raodo, no faana vevu ngabale zoguna, bahana dani hada balik. Habale mai ira. Tatu soba kecewa, naleto hare niha. Naleba de bazi nola kauni ada hadiah undangan sinomu faema hur. Yamira amai raina amai dola Yesu ade uraso de gule begitu sulit paham. Bereno hata siba ia balala bauri daya ita ononiha. Ya ita banuan ya keriso. Dan memang da wayoguna gamai dola ade Yesu. Mudah tak mengerti hadiah kau itu tedania bagaimana tolania. Batatu naboto batedeta mekeda ifakili kili rambanua zorugo ande amai dola zamalua failewa amai dola zamalua obas. Tatu somu sote badau. Hani kau ni pertama. Hani kau ni kedua mege bagamai dola Yesu. Bano eside de razoan. Iva kau nia fefuniha. Tatau ketabaso mege iwa bada bai. No fakili rambanu azorugo ande razo nia sama ngobalu ononia ba ifatenge zabuyunia ba vehete baji hom kumauni. Babi amai babai lewa. Ba le ede na mai ira.
Ikaw ni pertama uwa. Bala si moi. Bala ay tu nasa dito na vurazoda. Ivuli zui. Ba ivuli ifatenge zabu yuba. Babo gao ni hazui. Ba ibe daya tarik mege badau. Hadewa bano te asibai go. Iwa bada mege bai vuli fatenge zabu yuba imane mimane baji hukumau ni anda hizano uasi waiga anda kegu erbau kegu bahadia gu rife ni a atab. Artinya si baga-baga besai no te hau ke ngawale zoguna ena tertarik ni. Bahadia zalua yami ramai raina nyomasi baga zoaya. Ya da bala badadera mufano ira bui lalawira ba kesibukan raja mesana ira ya so si mai banobi nia banobi kenia baso ke si mai ba bisnis nia ya lui lalaina lemaya pokoknya le badadera wai undangan razoat. Batenga hada ni faluara na saya mi ramai raina ni omase bakazoai. Hadia ni faluara. Sine ni kau ni da. Lau aya zabu yunomegi. Lau aya larau lau aya balabunu. Dan ni faluara. Yami ramai raina ni omase hanihada. Hanihada maluada. Natahau geta osisi latar belakang gamai dola Yesu ande. Da ifa ema babanuan raono Israeli luno sino abe itu. Tapi gini baso. Ni baso salai goro isa no abe itu. Leba dedera lifatenge kera zabuyunia lo balangi bago taluan banuara ena tola soba mohoni era ena siduduhu lafo sumange balasuro lo balangi raadu sino mange heta ira ba zango sabuyu yai bale badedera ifatenge kera Yesu Kristo bale badedera lava kau bunai lau aya bahada zalua labun lemaira ba vai lewa nono biri-biri ande lemaira ba vai lewa ni falua razo ade bermeno abe dedu hadiah vanofunia ya da bahadia gagal pesta da mai mane sai razo ai balalu abu sai pesta doi mai ni hai tapi ternyata tidak Bapak Ibu ternyata le putus asa le itu de tanaf razoat ifuli wa bazabu yuzui wa mikaoni ni kaoni ya bagafuriata ya si so Bapak Irwalal ya kata baso zui da mege ai fada bai mane bazabu yunia noa samu lau wai lewa batenga sinangnya mai ni kauni ande bami ai baba baliwa lala misa bahwa atozi falu kami bami kauni bavai lewa alua vai lewa alua pesta alua kubasa tapi fabe saya ni kaun ini hamur baba babali wala yo bada mege sogei zisehi basogei zilesi faruka sai badau so zisehi baso zilesi mai babai lewa bayamira mai raina no masih bakasoaya alua bai lewa no mege baso si mai badau sama sa zile mamake nuka babai lewa
ba me ila da razo bai wa haba me ba da a haba la dai khau nu kha ba bai lewa bai rege dania yami rama la hala ni hada balatibo ia bazo gemi ba bai rosi bai tatu soba no fu da bada bahana batenga baba bali wala migela ka kauni rade ba faruka bada mege sozi segi ba sozi lesuki. Sebenarnya ba tradisi ni Yehuda namai baba lewa bapak ibu la bersih keirafuna wasakali so petugas bada la hau keirawa banale ni fakera baru baba lewa balabe kera baru dau ina tola mai ira baka ba ruang pesta sehingga hawa tu hari ni ada balai pakai baru babai lewa tola mana leiter lala sinom honogei tola mana leiter murifur temurifur iter dau ni mama zui sila ke mana ya lei peduli ke prosedur sinola siapkan suhe file Yami rama iraina ni omasia baka zoaya. Hadia zinangea tangi renusi bada romalia. Si dua no megeda kauniwa si dua ma kauniwa yang terakhir niha si tenga niha Yehuda tetapi labeh kera kesempatan yaita niha sebuah ore ikaw ni ita lo balangi ina ufaw ita ba wailewad ya ita daw tenga sinangea enao tenga sinangea bereme sebuah ore ita bereme sila atule ita bereme sila faw tu baso masi lo balangi ni faluada tapi no irugi ita ba ebua dede lo balangi haber bai buade de batola teorifi ita daba mo de no ye hau ke ita lo balangi amai dola no ibe ke da baru ve mai babai le no te bohoni ba aurida berezo aya ita Yesus Kristus baru babai lewa badai adalah niha sinoma malalini ira-ira. Ni hasino manguna faatula dede si otorai telo balai. No io nuka babai lewa. Ya mira ama iraina ni omasia bakasoaya. Betapa mengherankan respon yang tidak mengindahkan undangan hanya karena kesibukan bisnis, kesibukan aktivitas sehari-hari. Asesi alua babanuannya keriso, asesi alua ke da bazimal ke da lemana inete da sae baba nuno lo balangi, baba musumange lo balangi, baba ngai halewa ke lo balangi. Dia beralasan sibuk. Asesi sodau asese lebadede ni habagina tamago ande babo gauni babi amai tanafan alo balangi hadia ber meno arere bangawale giso isedede arere bangawale hadia iani laila here babi koli bagu di danane banyak sekali ya daya tarik dunia ini banyak yang terlena banyak yang terjebak banyak yang meninggalkan Tuhan lebada dera wogau ni lo balangi babe amai tanefena lo balangi badia zalua baba ibu niha solau da bateki ko yo ya no mege ya khaubaso so hukuma baniado pero yang abale ni faluara lebada dera udanga lebada dera ni wogau ni kalau balangi ba la valua na sahadia lao aya zabuyu ande la fakiko zabuyu ande
balabun ba dia zalua da bayati siswitu imane badai ba mo venu razo no menge ba ifatenge sarata dunia ifakiko zange ade ba banuara ba ifatunu lete bula kuku baniha sabe itu lete bula huku lo balangi baniha sila badede masila mamalalini era-era ya mira ma iraina no masia bakasuaya ketidakhadiran para tamu undangan pertama dan kedua tidak menyebabkan kegagalan pesta tersebut. Gagal pesta karena raja mengundang orang-orang yang dianggap tidak layak oleh manusia tetapi dilayakkan oleh sang raja. Ewa ai lelayak bawa mai giniha. Tetapi ilayakan lo balangi tandefunani. Yaita banuannya keriso da yaita nihasino ibohoni Yesus Kristus. Namun bagi mereka pun tetap ada persiapan untuk menghadiri pesta raja. Lalu megino ni fotoi mamake baru babaileu. Artinya bahwa hewai terbuka undangan itu. Hewai tekau ni fefu sebuah hor. Bukan berarti sembarangan. Bukan berarti anugerah Tuhan itu murahan. Bukan berarti anugerah itu gampangan. Bukan artinya anugerah itu kita sepelekan. Ai, hasateni kau ni manu. Tola mei ba tola gile tafake baru ba waileu. Tidak Bapak Ibu. Anugerah itu memang harus diseriusi. Anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan itu harus benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita imani, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tengah ainoa busaita. No terjamin usai ragadre yaganya keriso masu yawaba. Soruko. Lau mago lau le ai le busai ber Yesus Kristus no fadu de ma lau na le ma falu ba le apa ber masuk satu basuru. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan yang diberikan kepada kita harus benar-benar kita praktekkan, kita seriusin, kita benar-benar hidupi dalam kehidupan kita. Pakaian yang pantas mencerminkan hidup yang menanggapi panggilan Tuhan dengan takut dan hormat. Karena Allah telah mengubah ketidaklayakan kita menjadi orang yang diperkenankan olehnya untuk datang ke hadiratnya. Taidai tatanafan alo balangi watenga sinangia da aga ande inau banoa ke sita da aga soaya da ewa sinangia tao siduhuga baba orida hadia ia jinu yang malaga keda lo balangi ya ia da fa auri sila itu andai wa mege bada atoni kau ni bala atoni tutu ato sani kau ni bala ato ditutu hada ke luah hada. Artinya hewa ainola kau ni afefu tetapi na leta penuhi kriteria na leta utadega ba maduhua ba urita keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan harap Bapak Ibu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Justru dania iwa bada ba tetibo bada iwa mege ya iwa bada mege ba mi bebe kahenia batangania ba mi tibo ya bazo kami gami bai rosibai ba fege ege dania bada fatangisa boha ada yami raama iraina ni omasia bakaso aya fai buat de lo balangi ke da
ya si duduhu tafo aurifaga baba aurida, ya si duduhu tafalua baba aurida, ya nota fake baru baba ilewa, o Roma baba aurida, baba buada, abe bangabale ni faluada, bongi bama ekhe. Pastikan wata penuhi undangan sino ibe ekhe dalo balangi, talulu baba aurida, tafasumangi. Pastikan Bapak Ibu nota gunae baru babai lewa. Ya dah batu ledede, ya dah malalini era-era, baya ia dah baba malua somasi lawalangi. Ya itolo ita badaro malini ade, baya to bali hobu-hobu nia keda. Ya duhu itane badede moroi bazura matayo faza dularua ayati fele efa. Atosani kauni bale ato nitutuyu. Data idongang gelida. Atosani kauni bale ato nitutuyu. Sekali te atosani kauni bale ato nitutuyu. Pangade ita. Si duhu omuso dedema baba ne ma fangorifi ande moroi badaro malima ama bazoruko. Nozu ye botoki badedema va berva ke de undraaga va tola orifi ndaga kau ni ndaga moroi baba aha ke de ada sinangia mafalua zomasi na uga amai dola mauguna baru zimai baba lewaan oroma baba buama bangawala ni faluama bongi bama ya ma ode degeng bogau ni ada kelobalangi sino amolaga kema mambeda dema malulu baurima ba ena boy arere aga bazali utaya medua manda bagi netu ande o ya manda ngawale zodeni tede ni hafuri ena lela falu azomasi da uga anda badaro malimo ande no aroba matima vasidudu ya aga jite tutuyu dania bermeno mafalua zomasi da uga sawagele amalo balangima tanege badedema poroi baba abelege haunya moni eda romalima ande bade Yesu no mangane da aga ya duhu Muzizio itafefu tafagelida baba maduhu famati ni akeriso endonga lida ya oma mati kelowalangi ama sila ambe fabele somboi banua siawa abedana ya oma mati ke Yesu keriso so aya ya ita ono lowalangi siasa musa ni tema ninania Maria kegeha ni amoni ono nono alave ia no managa huku ia no te forefa ia mate balako no mo ia bamanuania tou no moso ia moroi bangaizi mate meno irugi telungaluo no manahai ia mei bazorugo dumadao bagambele lowalangi ama sile ambe fabele iyo tarai dae mangabuli ia dania babangu huku ni hasauri awazino mate ya oma mati kegeani anyamoni ba ufatia sambwa banuani anyamoni fefunya keriso fa abesa banihan ba fangefa hor ba femosom boto zimate
Bafa auri sila aitu ya duhu muda dauzato. Ia dae tebe ginete pasumangeta kelualangi kora atau vokal grup nyolohesi lingkungan 5.
Ia dae data penondongo angom bakata pembanuan hakiriso ni faema majelis TBE ginut. Badai Majelis BNKP Jemaah Jakarta maubay ami fefu Yahobu. Ya sobawa tede ita we amoi baba musumangeta kezuaya mau andre tera-tera ratali fusema sawe namai bagosali andre awo ratali fusema siso banomo zamesana ni dena-denada baba ngodrasida baba nunoda lobalangi bazima andre ya tobali dela hobu-hobu bafangaro bamatida kezuaya. Sangai halewo bamigu tanggal 22 Oktober 2023 huho sebuah pendeta Liliser J. Harefa STH linio gunae Indonesia ba persiapan ibadah lalaksanakan bahari Zumaha Beji Fitu Bazibongi ba ruang ibadah gereja BNKP Jemaah Jakarta. Basangai halewa ba Komisi Pelayanan Anak ba minggu tanggal 22 Oktober ba tola mubaso ba warta jemaat sino mubagi. Sangai halewa ba pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaah Jakarta Resort 45 minggu 22 Oktober 2023 tolagai mubaso bawarta jemaat sino tersedia. Anggo pakata Bapak Nuania Keriso, moroi ba Komisi Remaja dan Pemuda, mufuli mombakae wa mufalua bazar Komisi Remaja dan Pemuda Malke Andre, minggu 5 Oktober 2023, aifa tiasiwaisi ibadah Andre, balantai dasar gedung gereja, sitobali famenehi, soguna baba malua ibadah bab perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda tahun 2023. Mututena enau sitorou todo itafefu baba nureheni lala halewo andre. Muombakae wa mufalua takis Komisi Remaja dan Pemuda bangaluo migu 2 Oktober 2023 sitobali famenehi zoguna baba malua ibadah dan perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda tahun 2023. Mututena enau siteroute de itafefu baba nudreheni lala halewe andre. Muombakae wa kegiatan olahraga badminton Komisi Remaja dan Pemuda tefalua bang ngaluo migu 2 Oktober 2023 bezi feleene ofeta felewalu sore bagor lapangan Bulog Kelapa Gading. Mututena fefu roto-roto Komisi Remaja dan Pemuda siterotede bafau balala halewe andre. Agong ngombakata andre bano salahi zura bogauni. Moroi ba Komisi Perempuan muombakae sekolah bangadra Komisi Perempuan tefalua bangaluo migu 12 Oktober 2023 aifa teasiwai ibadah baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaah Jakarta. Mututena fefu roto-roto ra Komisi Perempuan siterotede babefau bajekola bangandre adre. Agong angompakata andre no salahi zura bogauni. Moroi ba Komisi Bapak lala halewu nifalua Komisi Bapak ba waneretede ngaluo Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023 so beberapa lomba nifalua ba antar lingkungan ya ia dae badminton 1 ganda putra, 1 ganda putri dan 1 ganda campuran. Domino berpasangan, pria berpasangan dan wanita berpasangan. Yang terakhir catur perseorangan. Mutotona ero-ero lingkungan tolafao ba beberapa kegiatan lomba adre na sozedena anofula batola lah hubungi seksi olahraga Komisi Bapak ya ia dae Bapak Ama Salom Arefa foma Bapak Ama Jonathan Waruhu. Kanggo pakata moroi ba lingkungan eva mombakae sekolah bangandre lingkungan eva tefalua ba bongambate
Bapak Ama Inatofer Daily, Perumahan Gria Bintara, Jalan Kevling Munggang nomor 6C, Bintara, Bekasi, Bangaluo Migu, 2 Oktober 2023, bezi Fele Eva, bezi 2 siang, Sangai Angerenua, Ibu Pendeta Leliser J. Harefa STH. Mutetena Fefu Doto lingkungan Eva, Siterotede Wefau Baje Kolawangan Re Adre. Angomba kata Andre, no salahi Zura Bogauni. Moroiba BNKP Jemaat Tangerang. Modane-dane Moroiba Zura Badan Pekerja Majelis Jemaat BNKP Tangerang, nomor Otuasiwa BPMJ BNKP TNG bulan 10 2023, tanggal 1 Oktober 2023, hal permohonan perkunjungan dalam penggalangan dana. Ada berdae tefuli te ombakae babanuani hakeriso ba BNKP Jemaat Tangerang molo hekor vokal group bate falua goi sosialisasi penggalangan dana sifau fama ema fasembata ni obuloi fena sanandresa balala halewe andre ni falua Bangaluo Migu 2 Oktober 2023. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Mufuli mombakae wa mufalua walukastasa nroto Majelis Jemaat BNKP Jakarta ni falua maukhe andre Migu Fele 5 Oktober 2023 bezi Fele 2 secara tatap muka baruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Fefu nroto Majelis Jemaat Fauma BPPJ ba utusan warga Jemaat BNKP Jakarta tekauni wefau ba persidangan andre. Angoba kata andre no salahi Zura Bogauni. Silang layan pendeta. Modane-dane Moroiba Zura BPMR 45 BNKP nomor 197 BPMR Resor 45 U9 2023 tanggal 13 September 2023 perihal jadwal silang layan pendeta. Adre berdae te umpakae wa Bangaluo Migu 12 Oktober 2023 Bapak Pendeta Adeli Laia STH te fataro wangai halewe huho sebua ba BNKP Jemaat Bandung Timur ba Ibu Pendeta Leliser J. Harefa STH te fataro wangai halewe huho sebua ba BNKP Jemaat Marturia Bekasi. Sitobali sangai halewe huo sebua ba BNKP Jemaat Jakarta ya dae Pendeta Berkat Harefa STH. Yaitu lo walangi bawangai lala halewe ba yatobali dela hobu-hobu. Wawau fasembata angobuloa fasembata sitohona me tanggal 6 Oktober ya dae otu afulu juta atelungotu nengaflawalu ribu efangautu afelewalu rupiah. Bangobuloa fasembata nitemada barmigu ya dae efabula juta otu awalungafula fitu ribu siwangautu efabula ba angobuloa fefu fasembata tanggal fasembata sinomo gunae barmigu andre ya dae dola eva juta telungotu asiwawula ribu enengotu afeleziwa. Ba angobulua fefu fasembata tanggal Fele 2 Oktober ya dae otu atelungafula 2 juta otu alimawula siwa ribu fitungotu aefawula 5. Untuk informasi angobulua fasembata sisaranio fulu ma persepuluhan tola mubaso bawarta jemaat. Faneretada luo wa atumbu baremigu andre yotarai tanggal siwa oveta tanggal Fele 5 baso dola 5 niha zi ulang tahun ma saneretada luo wa atumbu atas nama majelis ya ahobu waneretada luo wa atumbu ya ifahobu amilo walangi. Simana warta jemaat. Manuna ita more bambuku zinuna numero ofangautu sioblawalu ayati sara
bayati 2 na irugi inete. Moroi baba omo sode de zui ama maondasi nda uge. Mande sawagele meno ewawa ededema babi aso tane fenau banaya mangande ande baji hulemongi ande. No fofabe lenda aga baba nuno tema bazorugo. No ma ohe zumange ke boto manosoma abu ngavale sokoma fefu. Bereme aboto badedema ba nomoro ke gumbu fefu da ba maohe to bali sumange da ya uga te ma ya to bali sumange somo huatane fena nama bazorugo sabagele ge daro malisi no vasuki badedema baziba ke ande ena siduruhu ma odedege wo gauni ande ke zama ke majama sana raga ena Ehita khema de watan rosa, ehita khema de wa leba de ngabale ni fa khoj mo bava aurima. Ena sidudu I mafalua ba ena to bali nda aga sitetuyu bagota luazato ba fa ema khema amala khema banua zorugo ande zamasana daga tania. Sabagele da romali ma ande suaya ma anda tanaga badedema ena ute ngahasa mondo-mondo ngomanda aga ena I aro baba mati nda aga demi dua mana me o ya mana ngawale jordan ite dunia bagi nete ande ena farei I rabazo masi nda uga baya uga I faro dedema fabai atage ba fabai abu undra aga baba mati bakhu ya imbanwau nya keriso bai sabuat jemaat ben kapi Jakarta satu awan daun no ira esi soba na hia bangande ande bahe si soba na hia banomo misa bagofe zaman so ira le mama le bale aitu ya aga ira enoni masino vataru bambanua ande babangande ngande salah ira ya uga su to uga babondoro uga babokubaloi baba mau banua fefu ya sobo buat de ira baba nere lalara baba banga ira halewera baji samigu mifonama tiba gede ala meno mana bagi nete ane o ya soloi loi famati ni akiriso baba du de baba ete nawa de baba auri banwau ya sobo buat de ira ya faluka ira bai buat de bajo tarain dauga fau andau nora fau halewera fau usahara ba fefu ngabale hadiah ia zifaluka ya ira le tebule wahaya uga ditobali tetenafas saro baba aurira
Pia malo walangi ma si mana yu to tanda fenau tatalifusa sino te don refi bar minggu ande no amalaga kerau bo ma ya ia va auri ande ba ma to tanda fenau va auri ra sama sana ira be keraba musode de na safo ira ya la balia sumange wa auri ra gasa-gasa be koli baguri dana ande o vade mana jito bali o hita de dera sama sana baya uga amalaga da fifu fifu ngabala jito bali abula de gai babu kai lala bajo taraina si mana gai tara-tara tadema natali fusema abo dauno sino sobanaya wa makau am ngabala mo beh mangande gasalahi Ranoma Emsley Bianca Zenrate Bangabale Mamakau Bangabale Beke Sino Subamboto masih baru masaki di rugi malke ya uga evazawa dan aus sabele ande baba made ngabale Mamakau Sino Subamboto ora baena tola tifade ba fefu ngabale dalu-dalu ngabala tindakan-tindakan dokter fau ada suaya. Si mana manganda da aga selai da talifusa. Abra satu ama si dalam proses pemulihan. Matota ne fenau ibu ina Kristi jebua. Ba getengalu sino matalui. Ba no ia baru masaki, no masu ia baru masaki bangabala Mamakau si Sobamboto. Maanda kesuaya ena pulihkan ia ebekanya babel siboho awal Mamakau fazawa bamotonia si managai pemulihan kira tadi fusema bapa amanoni bapa ama Grace bapa ama Keiko bahegai enoni bapa ama Yovita padu dede masuaya yang aga wa faahaka dede nama bazorugo ba faabelemu ada zopulihkan Same fabel si bokera ena abel ira baba nuno baba mosumangi ya uga bazoro si mana udah tanda fenau tata difusa saai sino te bai boto si te bai mai banaya bangande anti le olifuli fura aga mafuli tanda fenau ira bapa ama Devi bapa ama Rizda bapa ama Rista bahegai bapa ama Hans Zindat. Ama. No te bai botora bereng awal Mamakau susubang boto. Balema na fa balema, afang ada fa aku de deu. Amwalaga keraba abel, bayang le aitu matira keu. Ya ro ira baba mati wa ai baba ati bai su ira. Ya le te bule da uga abura bongi bama Ya le te bule da romali to bali sulu bafandu naga era. Bae na ngawal Mamakau ada efu fa abel ira baba na ta. Si mana to tanda fenau gai amal walangima fefu ngawal haleu pelayanan bai sahabat jemaat bin Kabi Jakarta. Balingkungan ivalua balingkungan baheba komisi be mana ke magina to seseki feulu da deban wau fofa abel da enonima babangai haleu ada sino ete basino amolaga zamasana ya si dudu to balila kami melala lewe bato bali gendela hom bamban mau fifu evu ngawale kegiatan program jemaah tadi dama fuli tanda fenau indo mana mi fenama ande menjelang Natal o yang abale zoguna bada mau guna bafadu da ma amolaga efu fa bele panitia babu persiap ke fefu ngawal halewe pelayanan banatan mi fenama si mana untuk tanda fenau sidang majelis jemaat bazi ke ande be ke magina te siseki ba efu fa bele da aga baba maluaya iya ba ya si dua sara de dema bangawal gang itu lasinang yang mahal bazi ke ande malu balangima si mana ke untuk tanda fenau tatalifu sino mangai lalalewe kau bazi ke ande ba ena ya uga esulani hobu mekera ba ena baya tage ira apa nege faurira ina terab ngabale zokera la balia sumangi ma babang ai halewu ande
basi no amalaga sama sana daga. Si mana uto tanda penau amal walangima ngabale basembata sino mala obuloi tanda penau. Pada minggu ande bahe basi maku ande. Ya uga te magami elam banuau. Aboto badadara homu ma ande sila itu baba aurira. Bahale wera bakeluarga. Ba usahara mengabale boy tadadara. Bahiza la fuli sumangi unda baya tema atau bali sumangi somohua baya esulani babanuau. Nene keranasa ya oha hau dadara baba ngubuna asitora merefuri to bali soguna kera babadronora fifu. Ya malo balangima fatua tuan raino niu ya gai raino niu sino fataro baguta lobano bajemada de baba ngubuna ame elam banua mo ane. Eso aya si mana uto tane fenau gei negara ma Indonesia ya uga fau itu mana menjelang pemilihan presiden abe legislatif mi fenama ande. Badang au matau banua uso Indonesia dalam keadaan damai, dalam keadaan kesatuan. Arewa bangawala sama buka. Ba fofa belon ra inonime abu aparat keamanan ma babu jago kesatuan Indonesia. Si mana kudo tanda pernah gereja-gereja. Fofa belon ra inoni babangai halo khususnya ba BNKP. Ba bara mingguan di tania te falua rakar pendeta ba Gunung Sitoli. Baya uga fau go fezayo tarai iraino ni me morosa bambanu banua baya uga roroga kubaloi tibaga de ala baya sidudo bo de babaluka tara fandita babe NKP babon roga lala lewo babe NKP roroga geno niu sede na mofan mahemolu ba na tola murugi danani hasi fofo wa dede ba na tola mangabuli dania nanote asiwai halewa de badananiha mangabuli ba Jakarta. Malawalangima situasi dunia bagi nete ande yang awal zalua. Mana pada minggu ande ya ISI perang antar Israel dengan Hamas atau Palestina. Ata udah aga zalua ande bertola mana iru gida aga me yang mana ngawal provokasi ni falua. Aiza soaya mangande ina aga ena fuale wage hau nya moni abade jodrenya abada isisa pai badede jodrenya abadunia ande ena etola terjadi kedamaian di tengah-tengah bangsa beda mana di Israel dan Palestina padu dede masuaya wa sogoi tedeu ba fadu dede ma wa abel dau ganasa moroi baba abel ni hagulidana ada mamulidana fenau muhalewa da uga banga palo zalwa ada. Kaya malo balangi ma da ni wae mata ne fonau sawagele gina tu ande ba bazi mai futu fabali daga. Mengabuli daga banomoma bahe balala halewa ma amendo mana naso pelayanan asasina yang mafalo baba tebongi ande ba fahobu roroga kubaloi daga. Sawagele soaya no manganda daga badai zo aga Yesu Keriso. Sino mamahal na aga babanganda. He ama ke masiso bazorugo. Ya te amoni adei. Ya to bali mano fefunia. Ya itere zo masinda uga. Bazorugo ya si managa ibagulitan. De masurigi ma ke be ke mama ke ande. Bai fa ke maore masimane fangi fa ma. Sala bani sala bakema. Yo henda aga balandai ke. Eva, ega bazile seki, meyam bersama terban wau, baso ke fabel, abela kemi irugi bazile itu, ya Tuhan, yang abuli si fau wa dede, ya to bali ami sama Tuhan keriso, basanau babandenda, baba sendata bahore, basaro tede babandenda nafa aurisile itu, bami tema hobu. Yamu fawa mi loba langi yamu roroga ami. Yamu fahanga babania kami yamu ebwa ededania kami. Yamu fale bahrenia kami. Bayamu be ewa ahau dede kami. Yo taraita irugi gete baara. Ya duhu.
izila atu Kena dosa sagede Ewa atu doso Oh masih oh Yesus Sanggup mimpi doso Oh masih oh Yesus Biru izila atu Ewa atu yang taula Eno pernah de Allah Susah keriso aberu Sanggup terpahami Tata hal kata mohon untuk itu Ya Tuhan, ya Obu, Shalom.